Tiero wangiroro weru tauni ya mutindo ya kuina stinchi ya nkubu pakiari beri te akadiba yoke kanya ka be na ufa chinto mwanya nkuluki nibedri tenende bakira customer boko dikira mubango yotodo nkume na munene wakagwekiri mubango yua Weru FM kenda pamenyamantu mwanya nkuluki yigie mwago yu sayen mutuge kare na ribotie Muthenya Juanaru Sayena ipasto zirere mutindo stinji ya nkubu nithirite kirugurwa kairi na mawega nkabo jadane kwinika muguri jinto mwanya video bya kuleta mitu ya nkima na chabati bya kunywa ta sonda kinya into bingi ta sabuni nguo iratu into bya nyumba biobisi na kinya bya riko gatega into bingi ariate jabao bedire bagikenera ofa ya ntuko ya narua. We have very deep offers taburia ukatonya ndukene ukethira kwina deep offers kwambiria mitu kudi maguta kudi thabuni waite na regolo kwina a lot of clothing nguo gintu kya bata muno na nguo ni imported na jena offers more than ata 30% discount ukatonya ku nyinge tuenekete bei kwinika nguo iratu. They are very good. No gatonyo na customer nengo bukaribisha bwinde buje buyone na magegania ntuke anarua. Wacha ke into ya kitchen gatojolie te kwejolia huko. Na ikombe and to make the matters worse zote ni import. Na ne into yani onoka nenkela mona is very comfortable na jogo tumira. Na okatonya ukona magegania. Tuina gentu ta juice. Already made juice. Inyete gekegwa. Tuina juice yetu and it's very affordable. Ukegua kurefresh mwili wako uko kunde juice ni very affordable. Oni beta waros kuyeta town na hao ndaigwa kwena offer Sayena hapa store au town stand ya Nkubu ndau kumanda thera into bionda bina offer me to bionda mburete abina offer mekate metu omo sabuni bionda te bio bitena offer Iga ki ofa ya naru anduka ejere na ofa cha weekend chonde na nkoro kiba kiugari tingo iba obari na giteo kireate jabao na kinyaba kiuga moguri janduka ya oja teguru tanduka inge na kenda gutigera no komya mantu nkoro kije igi ofa ya nduka eje dhikira kamemeka Weru FM gebindi kya tudu nkume na munene wakagwe kumathenya charu kiri monkatha mugwanja cha muthenya tuna offer ja weekend every weekend tuna offer alafu onakeza tuna ona ntuko jingi ya kawaida bei yetu is very unique kinto kenge mboba kuongela our customer service is very unique kinu keto to kwenda ku emphasize ka our customer service is very unique utumiona konge ukenda komenya mo about Sayen dikeria Weru FM ye munene wakagwe na mantu ja mega kugusa Sayen kuma lainya kinya mugwanja ke report rande to Weru rea kwari etwa ni mutuge kare.